Burundi hama ntibamwumvira cyangwa bamwakire cyangwa ngo yakirwe na Mbayahaga. Yego. Uburundi n'abantu Mbayahaga nimba rumwe yakoze ikosa bivanye nuko atakiriye umuhanuzi, nimba byuko ari umuhanuzi yatumwe n'Imana. Kuko buri Imana ndibaza ko dukwiye kwitiranya cyangwa ngo tuyigiranye n'ikintu na kimwe. Yego. Mu byizerere uko nizera sinimvira ko umuntu Imana igutumye ko nimba ari message ugomba kumuha cyangwa ari byo ugomba kumuburira. Ntahita apfa ngo nuko umuhanuzi yase kuguha umwanya. Yego. Uko message wowe ujanye niyo arunihanywe n'Imana. Imana ye yagutumye nimba yayisuzuguye niyihura nayo. Niyo niyaza guhura nayo. Yego. Simaka rero ngo nuko basi kumva ubuhanuzi bwawe ngo bisigura ngo Imana icayicana. Uko umuntu Imana imurema irafisha ukiba yaramuremye n'ibyo inamisho yamuzanyeho ku isi. Yego. Iyo misho itararangira uko biri kose Imana ntibasha kumukura muri isi. Yego. Naho yoba yakoze ikosa irafise ukuntu ishobora kumuhana muri urwo rugendo. Turafise uburoga abakozi b'Imana. Imana yahagurukije igana misyo. Ibahaye imisiyo ibananiye umunsi nyine ntiyaciye ibica. Yababwira ati ko wase kunyumvira ukakora ibyo ngomba. Uri kubyumva neza? Icubahiro ibyo yaraguhaye ndabikwase nereko ntiyacibica. Rero sigomba kumenya sinzi ko ari ufugo mu buryo bw'impemu kubijanye na Mbayahaga, sinzi ko ari ufugo mu buryo bw'umubiri. Ku Burundi naho ndibaza ko Burundi muri ibi bihe ndibaza ko message ni nyinshi zivuga ku Burundi. Yego. Bivanye n'ibihe kuko twagiye tubona mu Burundi hari ibihe ama message usanga aza ugasanga amwe n'ay'ukuri ayandi n'ay'ibinyoma. Bivanye n'intumbero canke n'ukuntu n'abayumva umenga byategereza kumera ariko bitabaye uko hama akavuga ati ko bitabaye uko ko ntabibonye uko nabishaka ngo hagiye kubibara. None mu Burundi se bagomba kubishibazo kubera iki? Hagomba Uburundi bugomba kubona ibara kubera iki? Aravuga ko avuga n'abatari hafi batabashije kubimenya bo byabagora kubyumva, ariko ibi mvuga hari abantu babizi banabibonesheje amaso gutya. Ndetse icyo gihe bibananira kunyikira mu Kamenge bakantwara kuri komine mu Kamenge. Hari umuopeje yahakorera yaba mu Ngagara muri quartier Truwa yitwa Ndemana yanje wenda cyabasha kumwibuka izina niba yitwa Diodone niba yitwa nde. Arababwira ati Pastor Abel niwe mwari mugiye kwica. Arababwira ngo uyu mugabo njewe ndamurekuye yitahire uzamukenera azaza mu mbazi. Arambwira ngo ngaho fata inzira wigendera. Hanyuma bashakaga abo bantu uvuze bashaka kukwica n'aba generale n'abantu bakomeye cyane babayeho, bamwe barapfuye abandi enda baracyariho. Umuntu yakwibaza ngo bowe baguhigaga nkande? Mu bisanzwe bampigaga nkande, bampigaga nk'umuntu bibwira yuko ntafatanyije nabo, donc ntemeranwa nabo muri gahunda z'igihugu. Ngira ngo bamfata nk'umuntu ushobora kugambanira igihugu kubera ibintu nahanura. Yego. Navuga ibintu bikomeye ahari bakibwira ko ntakunda igihugu cyangwa ntari kumwe nabo, ariko ku by'ukuri nari kumwe nabo. Ni bya bindi ukuri kuryana, kuko hari igihe uhugura umuntu wamubwira ukuri akumva yuko umwanze cyangwa akumva yuko ahari ngira ngo ibyo umubwira atari ukuri. Buriya ukuri ntikwemerwa. Abantu benshi iyo umubeshe abyumva vuba kuruta uko wamubwiza ukuri. Rero n'uyu munsi harimwo abantu bampize nje banyirutseho bakiriho batarapfa, ariko Imana yambwiye impamvu yabasigaje hapfa bamwe abandi barasigara. Abapfuye n'ukubera iki bapfuye, abasigaye n'ukubera iki basigaye. Imana yarambwiye ngo abasigaye nukugira ngo noneho bazabe ikimenyetso cyangwa se igihamya cyuko Imana ifite imbaraga cyangwa ishoboye itanga uwishaka, kuko buriya nta wagutanga Imana itagutanze. N'abasigaye niyo yabasigaje yabaretse ibishaka, kuko yambwiye ngo njewe nabasigaje nk'ikimenyetso kizabahamiriza yuko wowe bahiga ukiriho. Kabiri bazabwire n'abandi bazabone yuko umuntu w'Imana ari igiti kiturirwa.
Imana irambwira rero ngo abasigaye n'abakiriho bagaragara nk'abakiriho bagaragara nk'abagifite ubuzima ariko nta buzima bafite ndabaza Imana ngo kubera iki irambwira ngo nabo ubwabo baravunaguritse bariho ariko nta buzima bafite ibyo babyumva n'uwitwa Kazungu arimo Kazungu umwicanyi wo muri documentary ntabwo mbizi cyane cyane kuvuga ko ari Imana yabikubwiye kuko ubikubwira ntabwo twari kumwe ahubwo reka nibaze kuri iki kintu uyu munsi none mu minsi yashize twakoranye ikiganiro uremanga uvuga neza yuko Apotre Mbayahaga ashobora kwitaba Imana bidatinze kandi ko hariho gukorwa n'isoni ku gihugu cyabo mu nyuma ibyabaye turi kubyumvisha amatwi gusa ntabwo tubifitiye igihamya uyu munsi wa none ni Imana iri kuvuga ku gihugu cyawe cy'u Burundi urakoze cyane ngewe rero ntaragera aho ngaho ngo mvuge Imana iri kuvuga ku gihugu cy'u Burundi nashaka mbanze nibutse babandi bampinga bamwe batanyemera ubundi impero yahuhereye uravuze kuri Apotre Mbayahaga asa nkaho ampinga atanyemera nagire nkubwire ngo mu bantu bazapfa si Apotre Mbayahaga wenyene umuntu wese utemera ubu butumwa wese nagire nkubwire ngo ntituzabana mu gihugu gishasha cyitwa Isirayeli y'ukuri tugiye kwinjiramo Imana uko igiye kurimbura Uburayi na Amerika arico Imana iri kwita Babuloni yego Babuloni igiye kurimbuka siko bimeze n'abantu batemera ubu butumwa nabo bazarimbukana na Apotre Mbayahaga noneho ikibereka yuko ngewe ibintu mvuga atari ibintu byo gukinisha ngewe nagiye nigeze nahanura ndavuga ngo M23 nubwo hazi ingabo zivuye hehe Amerika na za Ukraine n'ahandi uranyumva neza nigeze navuga ngo abasirikare bose bazava no mu bindi bihugu bakaza baje kugwanya M23 niba mukurikirana amagambo mvuga n'ibiganiro nkora nigeze nabivuga ndavuga ngo ntabwo bazigera babashobora abasirikare bose bazava mu bihugu bitandukanye bose bazapfa bashirire muri Kongo ndavuga ngo kubera iki kubera ko bagwanisha imbaraga zitari za kimuntu Imana izihagazeho irazishigikiye impamvu niye nigeze nasobanura ndavuga ngo barwanira ukuri ariko abantu ntabwo babizi abantu nibemera intumwe n'abahanuzi bemere bamenya kubera ko twebwe tutariho twebwe nagira nkubwire ngo mwisi haba kibazo gikomeye kabiri mpamvu matira leta yiwacu kugendera ku mategeko y'Imana nuko nyikunda cyo ni icambere icya kabiri nuko ntashaka kwirimbuka kuko leta zose zitagendera ku mategeko y'Imana zigiye kurimbuka kimwe na Babuloni nibakubwira Babuloni ni Uburayi na Amerika wabyumvishije impamvu nshaka ko leta zacu zigendera ku mategeko y'Imana nuko nizumvira Imana Bibiliya iravuga ngo nimwumvira Imana muzarya ku byeze byo mu gihugu ngo ariko nimutayumvira mukanga mukagoma inkota y'Uwiteka izabari none urumva ibyo mvuga atari ukuri kuko imbwira abantu kuri bakanga kukumva kuko impugura abantu nkegisha abantu kugira ngo babeho babone ubuzima kuko abantu tubabwira kuva mu rupfu ahubwo bakiruka barusanga ariko Bibiliya iravuga ngo abagezeho baragwiriye abagezeyo baragwiriye abandi bari mu nzira ijambo ry'Imana riravuga ngo ishyize inzira ebyiri imbere yawe hitamwe y'ubugingo cyangwa iyo kurimbuka nimba hari umuntu uhisemo inzira yo kurimbuka kuki ushaka kubimuziza nibareke kuntuka rero niba bayihisemwo nibampe igisubizo bambwire ngo twebwe duhisemwo iyi nzira bantege ariko niba ntaramenya amahitamo yabo nje ndabahatira kuyiyoboka kuko nje sinifuza ko hari n'umwe yarimbuka niyo nsenga mbwira Imana ngo gabanya umubare w'abarimbuka wonge wabakizwa niba rero mbafitiye impuhwe nkaba mfite n'ipfuhe ry'abagiye kurimbuka nje nkaba ntifuza ko barimbuka be kuntuka nje nta cyaha mfite ahubwo nje mbagwanirira isaka yego hari kindi uri kubarwanirira ishyaka cyane muri make ni impuhwe nyinshi ubafitiye muri make ni impuhwe nyinshi mbafitiye kuko byanze bikunze ni bene wacu ni bene wanyu ni bene wacu ni abana banje ni bashiki banje kuko ngewe nta nubwo ngewe ndanavuga yuko umuntu wese utuye mu isi umuntu utuye mu isi yego nashaka bandusha imyaka kuri iki kiganiro ni umwana wanje mu buryo bw'umwuka mu buryo bw'umubiri yabanduta kandi andusha imyaka ariko mu buryo bw'umwuka n'umwana mu buryo bw'umwuka ni umwana wanje abantu bagarutse ku kintu cyo kuvuga yuko mu by'ukuri utazapfa wakunze kuvuga ngo we ntabwo uzapfa abantu bakambwira ngo nzakubaze ese nimba utazapfa uzava muri uyu mubiri cyangwa se uzava mu isi gute
urakoze cyane ubagije ikibazo cyiza cyane iyo ubagije neza nanjye mpita numva nishimye ni ukuvuga ngo barabagije ngo niba ntazapfa nzava muri uyu mubiri cyangwa nzagenda gute narabonye iyindi comment umuntu yanditse aravuga ngo nimumbaze ngo niba nzatura nk'umusozi abo bombi ngiye kubasubiriza icyarimwe nje sinzapfa kandi uravuze ngo ntuzapfa ngo ese ngo ntuzava muri uyu mubiri ni ukuvuga ngo njyewe ntabwo nzava muri uyu mubiri kuko kuva muri uyu mubiri ni nako gupfa ahubwo nje nzagenda uko Eliya yagiye uko nguko usa uzagenda mu ijuru nzagenda gutya Imana yakubwiye ko uzagenda wambaye iyihe myenda nzagenda nambaye iyihe myenda niyo iyizi iryo nibanga ryayo igihe cyo kugenda n'ikigero hari iyindi myambaro tuzambara izabivuye tugeze mu ijuru itagisirwa no none se uzagenda wambaye ubusa uravuga ngo njyewe ubundi bisanzwe nzagenda nambaye ubwiza bw'Imana tumenyereye ko umuntu Emana we Yesu we ingoma yawe ni amamare. Reka tubasuhuze kandi tubifurize kugubwa neza mwebwe abadukurikiye aho muherereye hose abadukurikiye muri mu gihugu cy'u Rwanda n'abari hanze y'igihugu cy'u Rwanda mwese ni mugubwe neza cyane Imana y'amahoro ibagirire neza kandi bagirire neza cyane nkuko muri kubibona kuri kamera zacu twongeye kugira umugisha wo kubana na Bishop. Umeze Bishop we? Meze neza. Meze neza urashima Imana? Nta kibazo. Reka ngusabe kugira ngo usuhuze abakunzi bacu. Bakunzi bacu mudukunda kandi mudukurikirana turabashuhuje amahoro y'Imana abane namwe mwese tubashuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Turabakunda kandi twongeye kwishimira kubana namwe kuri izi kamera cyangwa se kuri ibi binyamakuru. Imana y'amahoro nibaduhere umugisha cyane. Amazina ni Bishop Buhungu Abeli Eliya umuhanuzi wo mu gihe cya nyuma. Wo mu gihe cya nyuma. Yego. Eliya umuhanuzi wo mu gihe cya nyuma nizere yuko uyu munsi umeze neza cyane. Yego, meze neza. Twashatse gukorera ahantu nk'aha ngaha nagira ngo turaza kwereka abakunzi bacu baraza kureba babone hakurya y'amazi baraza guhita bibwira ariko he mugabane cyangwa mupaka duherereye. Reka ngusabe kugira mbere yuko dutangira ibiganiro byacu ubundi ubanze usenge Imana. Karibu n'isengesho. Mwami Yesu turagushimye turaguhimbaje urera kandi ukiranuka muri byose uragahora ku ngoma iteka ryose uruwera wa Isiraheli Imana ikomeye Imana ya Abrahamu Imana ya Isaka Imana ya Yakobo uri intare yo mu muryango wa Yuda ni wowe gishitsi cyo mu muryango wa Dawidi witwa Alpha na Omega ukabitangirira ukaba n'iherezo uruwa mbere kandi uruwa nyuma nta muntu wakubangirije nta n'uzaguherukira uracari y'Imana ivuga bikaba yategeka bigakomera Imana ituma umuntu apfa cyangwa abaho Imana ituma umuntu akira cyangwa kena Imana ikenesha igakenura Imana ishira kuzima igakurayo Imana ifite ijambo rya nyuma nyemerera ubane natwe muri kino kiganiro kandi udushoboze ndetse simvuge nk'uwivugisha simvuge nk'uwigenera ahubwo ni nasama wivugire kandi mvugishwe nawe n'insomo usobanurira abatwumva bose wahana umugisha natwe n'abadukurikiranye bose mu izina ry'umwami wacu Yesu amen. Urakoze cyane uhabwa umugisha wowe udukurikiye kuko wahisemo gushyira urushinge rwawe kuri izi cano zacu zose. Hanyuma mukozi w'Imana nako warambwiye ngo uri Eliya. Yego nitwa Eliya. Bira bintu rero abantu byarabatangaje cyane. Yego. N'uyu munsi barambwira bati uriya muntu mu by'ukuri ibintu avuga ntabwo turabisobanukirwa. Yego. Ese Eliya mu buryo bw'umwuka Eliya mu buryo bw'umubiri ati Eliya mu buhe buryo? Yego. Basubize. Ya reka mbanze nsubize umuntu nabonye yanditse muri comment. Aravuga ngo ni gute ngo njewe ngo nigereranyije na Eliya ngo yari Yohana ngo mubatiza ngo yategura ngo inzira ya Yesu ariko noneho Mana yanjye narumiwe rwose ariko Bibiliya iravuga ngo abantu bagira amatwi ngo ntibumva ngo bagira amaso ngo ariko ntibabona none baraniwe kuba none se je nabahaye urwandiko basome Maraki 3:23 cyangwa se
nasome Matayo 24. Yego. Noneho uriya yari Eliya utegura inzira ya Yesu. Yego. Yesu aje gucungura umuntu. Noneho hari undi Eliya Bibiliya ivuga uzategura imitima y'abantu agategura kugaruka kwa Yesu. Ari we nde? Ari we Eliya. Ari we njyewe. Hanyuma nukuri ibiganiro byawe uretse ko umuntu yagira gutya akabikora aseka anezerewe n'ubundi biba biryoshye n'ibyo bintu bishobora no kumufasha cyane. None abandi bantu barambwiye muri commentaire abandi barampamagara barambwira batuye umugabo abarimo arakubeshya ntabwo ari umukozi w'Imana ikimenyimenyi aritukuza yisiga amavuta amutukuza. Bwira abantu inzobe ni yawe warayivukanye uritukuza bimeze bite? Ariko umunyamakuru wagereka tunsetsa nibyo wenda njyewe uburyo nsubiza bitandukanye n'uburyo wenda abandi basubiza kuko njyewe ndi Eliya. Ikindi cya kabiri nahawe ubwenge bwa Salomo mpabwa impano za Eliya na Elisa. Gatatu ndi umuntu Imana yitoranyirije mu buryo budasanzwe. Abantu rero kwemera nje nta kibazo mbigiraho no kutemera nta kibazo mbigiraho kubera yuko ikintu kintera kutabigiraho ikibazo nje ntabwo nkeneye kwemerwa n'umuntu. Nje nkeneye kwemerwa n'Imana kuruta kwemerwa n'abantu. Ikindi gikurikiyeho abataremeye Yesu ntago bakwemeranye. Ariko Yesu ni muri mu kigero kimwe. Yesu Kristo yari umwana w'Imana. None abatemeye umwana w'Imana urumva bari bwemera umwana w'umuntu nyine bagomba kukwemera kuko abantu batakwemeye wavugira hese. None ikindi cya kabiri na hano turi nuko bakureba. None ikindi cya kabiri uravuze ngo Yesu ni umwana w'Imana. None njyewe ndi umwana w'iki? Wari umwana w'umuntu. Wari umwana w'umuntu wavutse bwa kabiri. Ariko sobanura iki kintu uritukuza cyangwa ntabwo witukuza? Ndaje ngisubize ariko si ndi umwana w'umuntu. Ubwo kandi twagenda kubaza ibibazo nushaka umbaze uritukuza cyangwa ntiwitukuza? Njyewe sinitukuza. Wavutse usa gutyo? Njyewe navutse barazi ko uruhinja ruvuka ruba rwaka none baravuga gute ko nidukuza? Urambajije ngo none wavutse gutyo? Ahubwo navutse ndusha. Uzi ko uri marayika koko? None ikindi gikurikiye nje uno munsi ndashaka noneho abatwumva bishime banezerwe ko tugiye kubaha ibintu bikaranze neza bitetse neza bizima. None uravuze ngo njyewe ndi umwana w'umuntu gute se? Abantu ngiye kwigisha abantu uyu munsi basobanukirwe. Nuba ngo Adamu na Eva bakimara gucumura ibyo kwitwa umwana w'umuntu byari birangiye. Umva impamvu twahise tubyagwa bwa kabiri na Yesu Kristo ubwe bwite. Nukuvuga ngo ubu tuvugana nje ntabwo nabyawe no kwifuza ko umugabo nta nubwo nabyawe no kwifuza ko umugore nje nabyawe n'Imana bwite biturutse kuri Kristo Yesu. Sobanura iki kintu. Nabyawe ubwa kabiri. Mama wawe yari afite umugabo cyangwa nta mugabo yari afite? Mama wanje yari amufite. Uwo mugabo niso cyangwa niso wanyu cyangwa n'uwakureze? Ni mu buryo bubiri muri difera. Mu ruhande rumwe ni hahandi bavuga ngo icyaha cy'inyanduruko gituruka kuri Adamu na Eva. Icyo rero Yesu yagikuyeho duhita twitwa abana b'Imana bwite babyawe bwa kabiri na Kristo Yesu kuko umuntu yari amaze gucumura. Ubu rero ntabwo nje nemera ko ndi umwana w'umuntu, nje ndi umwana w'Imana. Wabyumvishije? Bitandukanye na babandi bavuga ngo umukozi w'Imana banamenye neza yuko umwana w'Imana aruta umukozi w'Imana. Aruta umukozi w'Imana. Kuko umukozi ashobora gukora amakosa akirukanwa. Ariko umwana mu rugo ibyo yakora byose mu rugo baramwihangana. Ariko ashobora kubikirara. ashobora kubikirongera none se icyo gihe abakiri umwana icyo gihe ariko ntibaba bamwirukanye ariko abo ubwo bayabaye gitabwa iwabo uwo ni umugani uriho none nkurikije iby'abantu bavuga bandika hagati y'umwana w'ikirara n'umwana wo mu rugo wowe uri iki wabaye ikirara uri umwana wo mu rugo bimeze nge ndi umwana wo mu rugo ntabwo ndi umwana w'ikirara sinigeze mbawe sinzanabawe jamais umuntu yaranyandikiye kandi nahisemo neza umuntu yaranyandikiye arambwira ngo yego Abeli yego bari bagiye kumurasa yego imbunda cyangwa se inkoho nkuko mubivuga iwanyu yego
zanga gukora. Yego. Ibyo bintu byarabaye uretse kumbeshya. Ibyo bintu byarabaye sina rimwe sina kabiri nagiye mbisobanura nirutsweho na nkoroka umukuru wa documentation imodoka yuzuye abapolisi nahizwe na General Nshimirimana Adolphe abitwa barumenangwe Kazungu n'abandi. Ibyo mvuga ndi serious kandi ibyo mvuga bifite ibihamya harababiza bari kure n'abatari hafi batabashije kubimenya bo byabagora kubyumva ariko ibi mvuga hari abantu babizi banabibonesheje amaso gutya ndetse icyo gihe bibananira kunyikira mu Kamenge bakantwara kuri commune mu Kamenge hari umuopeje yahakorera yaba mu Ngagara muri quartier Truwa yitwa nde mana yanje wenda cyabasha kumwibuka izina niba yitwa Diodone niba yitwa nde arababwira ati Pastor Abel niwe mwari mugiye kwica arababwira ngo uyu mugabo njewe ndamurekuye yitahire uzamukenera azaza mumbaze arambwira ngo ngaho fata inzira wigendera. Hanyuma bashakaga abo bantu uvuze bashaka kukwica n'aba generale n'abantu bakomeye cyane babayeho bamwe barapfuye abandi enda baracyariho. Umuntu yakwibaza ngo bowe baguhigaga nkande? Ya mu bisanzwe bampigaga nkande bampigaga nk'umuntu bibwira yuko ntafatanyije nabo donc ntemeranwa nabo muri gahunda z'igihugu ngira ngo bamfata nk'umuntu ushobora kugambanira igihugu kubera ibintu nahanura. Yego navuga ibintu bikomeye ahari bakibwira ko ntakunda igihugu cyangwa ntari kumwe nabo ariko ku by'ukuri nari kumwe nabo ni bya bindi ukuri kuryana kuko hari igihe uhugura umuntu wamubwira ukuri akumva yuko umwanze cyangwa akumva yuko ahari ngira ngo ibyo umubwira atari ukuri buriya ukuri ntikwemerwa. Abantu benshi iyo umubeshe abyumva vuba kuruta uko wamubwiza ukuri. Rero n'uyu munsi harimwo abantu bampize nje banyirutseho bakiriho batarapfa ariko Imana yambwiye impamvu yabasigaje hapfa bamwe abandi barasigara abapfuye n'ukubera iki bapfuye abasigaye n'ukubera iki basigaye. Imana yarambwiye ngo abasigaye nukugira ngo noneho bazabe ikimenyetso cyangwa se igihamya cyuko Imana ifite imbaraga cyangwa ishoboye itanga uwishaka kuko buriya nta wagutanga Imana itagutanze. N'abasigaye niyo yabasigaje yabaretse ibishaka kuko yambwiye ngo njewe nabasigaje nk'ikimenyetso kizabahamiriza yuko wowe bahiga ukiriho kabiri bazabwire n'abandi bazabone yuko umuntu w'Imana ari igiti kiturirwa. Imana irambwira rero ngo abasigaye n'abakiriho bagaragara nk'abakiriho bagaragara nk'abagifite ubuzima ariko nta buzima bafite ndabaza Imana ngo kubera iki irambwira ngo nabo ubwabo baravunaguritse bariho ariko nta buzima bafite. Ibyo babyumva n'uwitwa Kazungu arimo Kazungu umwicanyi wo muri documentation. Ntabwo mbizi cyane cyane kuvuga ko ari Imana yabikubwiye kuko ubikubwira ntabwo twari kumwe ahubwo reka nibaze kuri iki kintu uyu munsi none mu minsi yashize twakoranye ikiganiro uremanga uvuga neza yuko Apotre Mbayahaga ashobora kwitaba Imana bidatinze kandi ko hariho gukorwa n'isoni ku gihugu cyabo mu nyuma ibyabaye turi kubyumvisha amatwi gusa ntabwo tubifitiye igihamya. Uyu munsi wa none ni Imana iri kuvuga ku gihugu cyawe cy'u Burundi? Urakoze cyane. Ngewe rero ntaragera aho ngaho ngo mvuge icyo Imana iri kuvuga ku gihugu cy'u Burundi nashaka mbanze nibutse babandi bampinga bamwe batanyemera ubundi impere yahuhereye uravuze kuri Apotre Mbayahaga asa nkaho ampinga atanyemera nagire nkubwire ngo mu bantu bazapfa si Apotre Mbayahaga wenyene umuntu wese utemera ubu butumwa wese nagire nkubwire ngo ntituzabana mu gihugu gishasha cyitwa Isirayeli y'ukuri tugiye kwinjiramo. Imana uko igiye kurimbura Uburayi na Amerika arico Imana iri kwita Babuloni. Yego Babuloni igiye kurimbuka siko bimeze. N'abantu batemera ubu butumwa nabo bazarimbukana na Apotre Mbayahaga. Noneho ikibereka yuko njewe ibintu mvuga atari ibintu byo gukinisha. Njewe nagiye nigeze nahanura ndavuga ngo M23
nubwo hazi ingabo zivuye hehe Amerika na za Ukraine n'ahandi uranyumva neza nigeze navuga ngo abasirikare bose bazava no mu bindi bihugu bakaza baje kugwanya M23 niba mukurikirana amagambo mvuga n'ibiganiro nkora nigeze nabivuga ndavuga ngo ntabwo bazigera babashobora abasirikare bose bazava mu bihugu bitandukanye bose bazapfa bashirire muri Kongo ndavuga ngo kubera iki kubera ko bagwanisha imbaraga zitari za kimuntu Imana izihagazeho irazishigikiye impamvu niye nigeze nasobanura ndavuga ngo barwanira ukuri ariko abantu ntabwo babizi abantu nibemera intumwe n'abahanuzi bemere bamenya kubera ko twebwe tutariho twebwe nagira nkubwire ngo mwisi haba kibazo gikomeye kabiri mwisi icya kabiri ni twebwe kanwa k'Uwiteka ni natwe jisho ry'Uwiteka Imana ni umwuka kandi bayisenga mu mwuka no mu kuri ntabwo Imana yaza mu muhanda cyangwa ngo izagusure mu nzu uyereke mugenzi wawe kubera ko ni umwuka ahubwo Imana yitiza abantu bamwe mu bo yatoranyije bambaye umubiri akaba ari bikoresha ari nayo impamvu ivuga ngo uwubakiriye abanyakiriye uwubemeye abanyemeye uwanze intumwa abayanze n'uwayitumye mu gihe rero wanze kwemera umuhanuzi uwo twita bamenya ntabwo uba wemera Imana nayo ubwayo uba wayanze mu yandi magambo nta nubwo twatinya kuvuga yuko twebwe natwe ubwacu turi Imana kubera ko ni twebwe turi nka housing Imana irimwo mwimbere yego ni Imana rero yambaye housing ari wo njewe urabyumva neza mu yandi magambo usuzuguye ubusuzuguye Imana nigeze navuga umuntu yagiye gusenga avuga ati Pastor Abeli ndashaka Mana unyibwirire unsobanurire uriya mugabo ni muntu ki bitewe n'abantu batamuvugaho rumwe bamuvugaho ibintu bitandukanye Imana iramubwira ngo uriya ni umugabo kuko uwo muntu Imana yaramubwiye ngo wari wabona Imana y'ingore aravuga ngo ntayo ndabona nta Mana y'ingore ibaho iravuga ngo Imana ni umugabo nanjye ndi umugabo ndi Imana uriya nawe ni umugabo genda utware aya makuru avuga ngo Imana ni umugabo si umugore uriya ni umusuzugura rero uzaba unsuzuguye bivuze ngo umugabo niyo Mana usomye Zaburi inani kabiri ku murongo wa 6 haravuga ngo ninjye wababwiye nti muri Imana unakomeje harimo n'amagambo avuga ngo mwese muri abana b'Imana buriya umwana wawe ni wowe buriya imfura kandi nase barangana ntabwo ngewe ndibuze kubitindaho cyane nimba Bibiliya yivuguruza hamwe kavuga ko muri Imana handi kavuga ko muri abana b'Imana ntabwo mbitindaho kuko singe wayanditse ahubwo ndibaza ngo kuki ushaka ko leta yiwanyu y'u Burundi igomba kugendera ku mategeko y'Imana kandi mwisi hari leta nyinshi zitagendera ku mategeko y'Imana kandi zigakomera kuki uhatira leta yiwanyu kugendera ku mategeko y'Imana ku ngufu impamvu matira leta yiwacu kugendera ku mategeko y'Imana nuko nyikunda cyo ni icambere icya kabiri nuko ntashaka kwirimbuka kuko leta zose zitagendera ku mategeko y'Imana zigiye kurimbuka kimwe na Babuloni nibakubwira Babuloni ni Uburayi na Amerika wabyumvishije impamvu nshaka ko leta zacu zigendera ku mategeko y'Imana nuko nizumvira Imana Bibiliya iravuga ngo nimwumvira Imana muzarya ku byeze byo mu gihugu ngo ariko nimutayumvira mukanga mukagoma inkota y'Uwiteka izabari none urumva ibyo mvuga atari ukuri kuko imbwira abantu kuri bakanga kukumva kuko impugura abantu nkegisha abantu kugira ngo babeho babone ubuzima kuko abantu tubabwira kuva mu rupfu ahubwo bakiruka barusanga ariko Bibiliya iravuga ngo abagezeho baragwiriye abagezeyo baragwiriye abandi bari mu nzira ijambo ry'Imana riravuga ngo ishyize inzira ebyiri imbere yawe hitamwe y'ubugingo cyangwa iyo kurimbuka nimba hari umuntu uhisemo inzira yo kurimbuka kuki ushaka kubimuziza nibareke kuntuka rero niba bayihisemwo nibampe igisubizo bambwire ngo twebwe duhisemwo iyi nzira bantege ariko niba ntaramenya amahitamo yabo nje ndabahatira kuyiyoboka kuko nje sinifuza ko hari n'umwe yarimbuka niyo nsenga mbwira Imana ngo gabanya umubare w'abarimbuka wonge wabakizwa niba rero mbafitiye impuhwe nkaba mfite n'ipfuhe ry'abagiye kurimbuka nje nkaba ntifuza ko barimbuka be kuntuka nje nta cyaha mfite ahubwo nje mbagwanirira isaka yego
hari ikindi uri kubarwanirira ishaka cyane. Muri make ni impuhwe nyinshi ubafitiye. Muri make ni impuhwe nyinshi mbafitiye kuko byanze bikunze ni bene wacu. Ni bene wanyu. Ni bene wacu, ni abana banje, ni bashiki banje kuko ngewe nta nubwo ngewe ndanavuga yuko umuntu wese utuye mu isi, umuntu utuye mu isi yego nashaka bandusha imyaka kuri iki kiganiro ni umwana wanje mu buryo bw'umwuka, mu buryo bw'umubiri yabanduta kandi andusha imyaka, ariko mu buryo bw'umwuka n'umwana mu buryo bw'umwuka ni umwana wanje. Abantu bagarutse ku kintu cyo kuvuga yuko mu by'ukuri utazapfa, wakunze kuvuga ngo we ntabwo uzapfa. Abantu bakambwira ngo nzakubaze, ese nimba utazapfa uzava muri uyu mubiri cyangwa se uzava mu isi gute? Urakoze cyane, ubagije ikibazo cyiza cyane. Iyo ubagije neza nanjye mpita numva nishimye. Ni ukuvuga ngo barabagije ngo niba ntazapfa nzava muri uyu mubiri cyangwa nzagenda gute. Narabonye iyindi comment umuntu yanditse aravuga ngo nimumbaze ngo niba nzatura nk'umusozi. Abo bombi ngiye kubasubiriza icyarimwe. Nje sinzapfa kandi uravuze ngo ntuzapfa, ngo ese ngo ntuzava muri uyu mubiri. Ni ukuvuga ngo njyewe ntabwo nzava muri uyu mubiri kuko kuva muri uyu mubiri ni nako gupfa, ahubwo nje nzagenda uko Eliya yagiye. Uko nguko usa uzagenda mu ijuru. Nzagenda gutya. Imana yakubwiye ko uzagenda wambaye iyihe myenda? Nzagenda nambaye iyihe myenda? Niyo iyizi, iryo nibanga ryayo. Igihe cyo kugenda nikigera hari iyindi myambaro tuzambara izabivuye tugeze mu ijuru etagisirwa. No, none uzagenda wambaye ubusa. Uravuga ngo njyewe ubundi bisanzwe nzagenda nambaye ubwiza bw'Imana. Tumenyereye ko umuntu apfa bakamushyingura, imyenda ikabora, umubiri ukabora, umwuka ubugingo buri muri we bukagenda. None se upfuye ko bamwambika? Nyine ndakubaza, wibaza ko iriya myenda yijyana? Ariko irabora, tuba tuzi ko tuyishyize mu gitaka. Irabora. None wowe ntuzapfa ngo bagushyingure? Iyanjye rero ntizabora. Oya, wowe wavuze ko utazapfa ngo bagushyingure. Nje ntabwo bazanshingura. Reka mpamagara umwe mu bapastori bo mu gihugu cy'u Burundi bari Bujumbura, wifuje kugira ngo tubane muri iki kiganiro. Yego. Kamuhamagare. Muhamagare rwose. Yanitabye. Halo. Halo. Yes, ashimwe pastor. Ashimwe cyane, ashimwe rwose. Yego ndi Kigali. Yego. Nitwa Pastor Yeremia. Yego. Cyangwa se Pascal. Ndi mu kiganiro n'umugabo witwa Bishop Buhungu Abel. Yego. Mwaba mumuzi? Amahoro, tumeze neza. Ndiho ndababaza. Salime ni yose. Ni yose. Halo? Yego. Uyu Pastor Buhungu Abel muramuzi? Ndakumva. Pastor Buhungu Abel muramuzi? Pastor Buhungu ntabwo ndamuzi ariko ushaka gusanga ndanamuzi. Yitwa Buhungu ni kumuzi ngewe. Ndahita mbabwira niba abantu henshi hatandukanye. Hanyuma turi mu kiganiro ku Imana Irahari TV, Rirarashe TV ndetse na Narada TV. Nagiraga ngo ngira ibibazo nkubaza bitewe n'ibintu ari kuvuga. Ubushize twakoranye ikiganiro avuga yuko Apotre Mbayahaga yanze kumwemera nk'umuhanuzi, ngo bityo ngagomba guhita apfa byihuse. Anavuga ko leta y'u Burundi kubera yamwanze igahakana ko ari umukozi w'Imana, yarangiza akameneshwa ko igiye gukorwa n'isoni, akavuga ati byabaye ubu uyu munsi abarundi bari mu marira. Uwo muntu wamubwira iki? Wamubwira iki? Nimba Imana yamubutinye ku Burundi hama ntibamwumvira cyangwa bamwakire cyangwa ngo yakirwe na Mbayahaga. Yego. Uburundi n'abantu. Mbayahaga nimba rumwe yakoze ikosa bivanye nuko atakiriye umuhanuzi, nimba byuko ari umuhanuzi yatumwe n'Imana. Kuko buri Imana ndibaza ko dukwiye kwitiranya cyangwa ngo twigiranye n'ikintu na kimwe. Yego. Mu byizerere uko nizera sinimba ko umuntu Imana igutumye ko nimba ari message ugomba kumuha cyangwa ari byo ugomba kumuburira. Ntahita apfa ngo nuko umuhanuzi yase kuguha umwanya. Yego. Uko message yo ujanye niyo arumikanywe n'Imana. Imana ye yagutumye nimba yayisuzuguye niyihura nayo.
niyo aza guhura nayo. Yego. Simaka rero ngo nuko basi kumva ubuhanuzi bwawe ngo bisigura ngo Imana ica yicana. Uko umuntu Imana imurema irafisha ukiba yaramuremye n'ibyo inamisyo yamuzanyeho ku isi. Yego. Iyo misyo itararangira uko biri kose Imana ntibasha kumukura muri isi. Yego. Naho yoba yakoze ikosa irafise ukuntu ishobora kumuhana muri urwo rugendo. Turafise uburoga bw'abakozi b'Imana. Imana yahagurukije igana misyo ibahaye misyo ibananiye uwo munsi nyine ntiyaciye ibica. Yababwira ati ko wase kunyumvira ukakora ibyo ngomba uri kubyumva neza y'icubahiro ibyo yaguhaye ndabikwase nereko ntiyacibica. Rero sigomba kumenya sinzi ko ari urupfu rwo mu buryo bw'impemu ku bijanye na Mbayahaga, sinzi ko ari urupfu rwo mu buryo bw'umubiri. Ku Burundi naho ndibaza ko Burundi muri ibi bihe ndibaza ko message ni nyinshi zivuga ku Burundi. Yego. Bivanye n'ibihe kuko twagiye tubona mu Burundi hari ibihe ama message usanga aza ugasanga amwe n'ay'ukuri ayandi n'ay'ibinyoma. Bivanye n'intumbero canke n'ukuntu n'abayumva umenga byategereza kumera ariko bitabaye uko hama kaca avuga ati ko bitabaye uko ko ntabibonye uko nabishaka ngo hagiye kubibara. None mu Burundi se hagomba kuba ikibazo kubera iki? Hagomba Uburundi bugomba kubona ibara kubera iki? Aravuga ko avuga ko yahoze akora muri documentation ariko akaba ari umupastori uzwi. Ndagira bamaze kuguhereza ifoto ye kugira ngo uze kuza kureba. Ndagira ngo nimba ukurikira Imana irahari wakunze no kumubona. Akavuga ngo Imana muyivuga ku munwa gusa ngo kandi yikeneye ko muyivuga ngo mu buryo bw'impwemu, kandi akavuga ko mu bihano mugomba guhabwa ari uko icyo gihugu cyanyu inzego zizavaho zose ngo kikiyomeka ku kindi gihugu. Ndashatse kuvuga muri iki kiganiro muri make ngo kizahinduka ni nko kuba intara y'ikindi gihugu ngo cyo n'icyo gihugu ngo bigahinduka Yerusalemu nshya. Siko wavuze ngo kikitwa igihugu cyitwa Yerusalemu nshya, ngo ubwo ngo niho Edeni izabiherereye. ngo manje mbaza ku by'ukuri ko nk'abantu twizera Imana kandi Isiraheli y'ukuri ko twizera Imana kandi tukizera na Bibiliya. Ibyo arimo kubivuga yisunze cyanditse ikihe? Kabiri, mbega we ko yakora mu iperereza, mbega icyo yatarakizwa ngabo umukozi w'Imana nta byaha yakora? Ubwo umuntu ko yabugiriye uyu munsi akaba ari umukozi w'Imana bica bisigura yuko we aje abura agomba kuvuga ngo akora ibintu byananiye abandi. Nimba ari message Imana yamutumye ku gihugu nayishikirize nk'uko Imana yimuhaye, ariko ntabivangemwo none hari ibintu mu buryo bw'imwema abantu bagomba kuba nk'abayubayi, bagomba kwigira abantu menga bakorana n'Imana nyine TikTok akumva kumenga we ikintu avuze bifatanye na kamera, kuko burya Imana ihamagara umuntu imusanga hari kamera afise, ugasanga ari umusaga afise kamera y'ishavu no mu kuvuga ikintu ukabona kivuganye ishavu bivanye n'ingene umuntu yubatse. Kabiri, hari igihe umuntu agira ishavu bivanye n'ibintu yakorewe n'ingene abona ibintu biba akagira agahinda muri we ibigumbagumba bikamutera kuvuga ibintu ugasanga bivanzemo n'ibigumbagumba. Rero mu Burundi nimba by'ukuri ko Imana ivuga ati ngomba kubahura kubera kukihera mu Burundi no ariko barakuga ivyaha biruta ibikorwa ahandi. Icyo kibazo narakimubajije nakimaje mu kiganiro turi gukorana. Wambwira yuko Imana idashaka ko Abarundi bitwara nk'abandi bantu kubera umugambi Imana ifite ku Burundi. Yenda ntaza kuza kugutwarira umwanya. Reka namwishure iki kibazo. Mwishyure. Nimba mu Burundi hariho abantu batagenda neza nibisigura ngo bose ntibagenda neza. Nimba hari abariko barakora amanyanga, turamaze kubona abantu benshi bagiye bakora iby'Imana itagoma Imana ikabavana Imana ikabava. Tufise isezerano mu Burundi umuntu wese atari kugenda uko Imana igomba Imana izomuvanamo apana gutikiza Uburundi bwose. Uko turizigira neza ko n'ahari abantu bagifukamira abayara ariko haracyari habizigirwa bahagaze bakiriko barasenga Imana mu kuri no mu mwuka. Rero abo Imana yavuga ati naho nuronka umuntu umwe mu gisagara ndashobora kureka kugihonya. None mu Burundi habuze umuntu umwe ahagaze mu mwemu no mu kuri kuburyo Imana yosiranganya Uburundi. Ubwo yabyumvise araza kugusubiza. Imana nayo ari uko igomba kwigihugu
igihugu ikimashanya n'ikindi byose mu mugambi wayo nta ngorane ariko bitari mu mugambi w'Imana navyo imbwa yahiye ku murizo hari mu ijoro ngo burakeye tuhereka abagabo hanyuma tugana ku musozo kugira ngo tube tukuretse gusa turifuza kuzaguhereza ikaze ku Imana Irahari TV tugakorana ikiganiro kirambuye kuba uyu munsi ahagurukiye mu kuvuga yuko urupfu rwegereye umukuru w'igihugu ndetse kandi n'uwitwa Mbayahaga kuri wowe nk'umunyamasengesho umukozi w'Imana twemera Imana ikoresha mu bihugu bigiye bitandukanye ntayerekwa ufite kuri abo bantu ibijanye n'ubwami kumenya amakuru y'ubwami y'umwami ari igihe umuntu agira ubuntu bivana na levo uwo muntu ariko Imana nipfa kwereka nibyo Paul Kagame yigeze kuvuga ati mbega aba bantu bakomaza ngo Imana yabantumye ko jewe Imana yahaye igihugu ngo ndakiyobore yananiwe no kurushikira ngo inyibwirire ariza gutuma umunyagihugu jewe tumutonya ntwara none uwo muntu Imana yatumye kuri perezida w'u Burundi birashoboka levo ariko niyihe kuburyo Imana yogenderera umuntu mutonya ngo genda ubwire perezida adafise na capacité yo kumushyikira uko Imana mu gutuma kuraba Imana n'igihe yagurutsa abavugisha yari yahaye ububasha yisanga ari kumwe n'umwami akamuha message ariko message zo guca ku byaje by'ingurukana bumenyi ibyo n'ukuri no kuraba neza muri iki gihe ndibuka ba Yeremiya ndibuka ba Yesaya Imana yabahagurutsa ugasanga agiye kubonana n'umwami live akambwa tumva ibyo uhoragize Imana igomba ibi rero jewe ndiyumvira ko kuvyukuri nimba Imana yamutumye ku mukuru w'igihugu mu Burundi wacu si umukuru w'igihugu wa mbere azobapfuye amafu y'abakuru b'igihugu banibishwe n'ingwara sinaho honyine siho honyine rwose swata ashobora kupfa n'ubwo wiyo cyakishwa n'Imana ibyo navyo nomenya Mbayahaga nawe wenyine n'umuntu yarigeze kubaho mu myaka ishize atigeze avugwa ariko uyu munsi aravugwa kandi nimba uyu munsi ariko aravugwa n'uwo ariko aramuvuga nuko ari ukuntu yamenyekanye ejo hazoba hariho abandi niko isi yubatse rero gupfa kwa Mbayahaga igihugu nikizo hibuye mu manga Mbayahaga apfuye isi i Burundi ntibuzabwubamye n'abagabo benshi bijunja bapfuye mu Burundi batakivugwa urakoze cyane reka tugushimire ubwo ibisubizo agiye kubishyira mu kiganiro kandi ndabizi kiraza kukugeraho naho ubutaha urakoze cyane urakoze Pastor Imana iguhereze umugisha hanyuma bakunzi bacu nkuko mubyumvishe twaturi kuvugana na Pastor Fisto Uwimana uri mu gisakara cya Bujumbura bitewe nuko uyu mugabo ibintu arimo aravuga byaduteye ubwoba kandi mwatubwiye ko tugomba kujya dutohoza amakuru tukamenya uko bimeze aho tuza kumenyera umutumba avukaho turaza kuza guhamagara kugira ngo nabo baze kuduha amakuru n'ubuhamya bw'uyu umugabo aravuze ngo yego kuba igihugu cy'u Burundi yego cyabura umukuru w'igihugu cyangwa se Apotre Mbayahaga yego ati ibyo nta gikuba cyaba gicitse si ubwa mbere dupfushije yego ati Imana yaduhaye isezerano ko yego uzanyuranya nayo yego izajya imwica aho murahuza urumva ko aho tuhahurije aho murahuza Bibiliya iravuga ngo abagabo ni baba babiri cyangwa batatu bagahuriza ku kintu kimwe abantu bazemera ko ari ukuri ni babanze batere vindende ngo imbwa yahiye ku murizo ngo burakeye tuhereka abagabo nanjye mu kiganiro cy'ubushize nari nakikubwiye icyo kintu wari wakivuze abagabo baryama kubiri bakarota kumwe Imana ni imwe ikakorera muri bose kuko icyo kintu akivuze mu kiganiro cy'ubushize narakivuze ugase kukihirika yego sawa turaza gukomeza noneho akavuga ati yego uwo mugabo yego simpamya ko Imana yamutuma yego kuko araciriritse cyane yego urakoze ndamusubiza kuri icyo kibazo ati urugero ntanga ni uko umwe mu baperezida yego bari muri East Africa cyangwa mu biyaga bigari yego yavuze ngo iyo Mana ituma abantu nyobora kukita itaza ngo inyibwirire kandi ngewe ndi mukuru turanamuzi twese wavuze wowe uri nkande kugira ngo Imana igutume urakoze cyane reka musubize igihugu cy'u Burundi niyo mpamvu ahari abantu hatabura uruntu kabiri niyo mpamvu umuntu ahora ari Imana nukuvuga ngo umuntu agira aho agarukira nubwo yamenya byinshi cyangwa akaba ukomeye uburyo bwose yaba akomeye ari perezida
ari musenyeri ari papa ari na kintu umuntu ahora ari umuntu urwego rwose yaba ariho amashuri yose yakwiga na za dogitora ahora akantu ka kimuntu ntabwo kaburamo nanjye ndi umuhanuzi w'Uwiteka nemera ko Imana yanshize hejuru nanjye ako kantu ka kimuntu akote kimuntu ntabwo ijibura nkuko umuntu agira kote faible noneho reka musubize rero nge ndaza kumusubiza mu byo nagerageje gutega amatwi byose ndaje musubize aha nagire mbanza mukosore kuri iki kintu kivuga ngo Imana ngo kugira ngo itume umuntu kuri president ngo biterwa n'urwego yaba ariho yego nibyo biterwa n'urwego yaba ariho none ngewe Imana yanshize ku rwego uruhe nge nigeze nabwira abantu mu kiganiro ndavuga ngo nge ndarenze ndi hejuru cyane kuko nge nkora mu rwego rwo hejuru none harimbuka bande hakarindwa bande hahanwa bande hagahembwa bande abo bantu bose rero nibaturize hamwe bategereze ibyo Uwiteka Imana yabatumyeho ariko icyo mpamya neza ntashidikanya nuko abantu bagomeye Uwiteka bategereza guhanwa impamvu Abeli yagize